نبونا خوندنا قۆناغا پاش ناوەندی باندۆرێکە خراپ لەسەر ڕەوشە خوێندەوانین پەنابەرین ڕۆژئاوای کوردستانەیە بە تایبەتیەنکە چێکریە بێ خوندنی و بێکاری دەبە سەدەمە کۆترس لەسەر وان چێ ببە و مالباتên وان باژۆنن داکۆ دەتەمەنên پچووک de wan bidne jiyana hevjîniyê. Erokez vegerim Sûriyê bê kat Kurdistan çi lev ez ê çi bêjim ewa? Ez dibêm xwendiya ne wala ez ê bêjim wa ez dibê ez 2 sala bê xwendin me û غêrî min jî heyata we hat demrandin. Ez xwazim erokê goz vegerim Sûrî ez şehedaya Kurdistan nev çavê xwez bêjim wala me min Kurdistanê xwendiya Kurdistan kêrîm hat. Berên hat di roja keçikeka ew jî feqîr e cih sefê diha xwendin nîna wê dan. Piştî di roja şêraniya wê ya û غêrî wê jî hene demirê 16 salî de 17 salî de 8 salî têne zewcandin. Li vê kampê û li kampa nedî jî. Em di riva min nezanam tiştekî fêr de nakirim sibeyên derdikevin em li va şaradin wila qiyametek hevalê me zewcîn me negune sefa emrê we 15 û dizewcîn. Wallahi em dixwazin yanî medrese ve me ji xwardanekê bixwînin. Bandora nebûna xwendinê lêser xordan jî heye. Ji ber ku kesê bê bawername neçar dibe karê desta bike di temenên piçûk de. Hêviya karekî berdewam xwedî dahateke binecê kêm dibe. طبعا جوز نخوينم اكيد تشتك دي هي انه اذا خبدم بر دورات نهفن تشتك از بكم انه هر از خن ناخذ بكم لينو بس اما جو مدرسه سكنه جريمه كي قال لك مصنع مدرسه سكنه واعترافي ماجينا كان Aliyên peywendîdar heya qonağeke diyarkirî piştevaniya proseya xwendinê dikin. Lê niha ew yek jî rawestiyaye û moçeyên mamosteyan ji bo heyamê çend mehan xerc nekirine. Mamoste jî xwedî malbatin û nikarin heta hetayê bêdahat bijîn. بتصل مدرسة ثانوي وابوها على أمل إنه أف طلاب بخوينن كتشك وخور بخوينن وحتى أنها ما تشتك ندي تياب تين وي وعودادين وعود تشتك في دناكي أبدا. وەزارەتا پەروەردەیە حکوومەتە هەرێما کوردستانê bi tenê dişyanê wê de heye. Heya qonaxa nehê penaberan bidê xwendin ji ber ku wan pêşbêniya rewşeka wiha awarte nedkirin. لە ڕووی بارودۆخی داراییشەوە پێویست بوو ئێمە لەگەڵ ڕێکخراوی یونیسێفیش قسەمان کردووە ئەگەر بێت و لە ڕووی مادی و ئان هاوکارمان بن بە دڵنیاییەوە ئەمساڵ بۆ قوتابیانی خۆناغی ئامادەییش لە کەمپەکانی ئەوانی کە ڕۆژاوایی تێدا نیشتەجێن قوتابخانیان بۆ دەکرێتەوە. Beriya ku krîzeya Sûriya berî 4 salan serî hilde. Rêjeya xwendevanên Kurd lê zanîngehên hikûmeta Sûriyê bi awayekî berçav zêde bûbûn. Lê niha û piştî dûrketina beşekî mezin ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji xwendinê û derbaskirina jiyaneke zehmet di kampan de ew rêje kêm bûye. Dibe ku reftarê van penaberan dibin çadiran de û dûrî xwendinê bi awayekî nerînî biguhere. Kesin ku nerxê xwendinê û xwendevana dizanin dibêjin. Nebûna dibistana ji qonaxa navendî û paş navendî re bandora wê ya xirab ne tenê li ser rewşa kampê heye. Lê wê sibe rojê de bandora wê ya xirab li ser pêşketina Rojavayê Kurdistanê jî hebe. Rengîn şerro Rûda û kampa Dareşekranê.